Ayi nanga vele mina guys ngiyavuka 6 lapha ngiyadlala ku-6 ntambama lana ngisho ngibonile ukuthi i-princess yami ibhedi manje ngathi yazi nathi ngiyimikise ku-dinner date fast namuhla ngidisayile ukuthi yazi ngcono sihambe siyodle Witbank cause ama-restaurant waseMiddelburg sewangidinile nama-chief wama-waiter sengiwazi ngengqondo fast bese sihambe e-toll gate lapha mangithi hlangana ne-twins lami kahle kahle bekumele iphume nge-Old Road mara ngakhumbula ukuthi yes Old Road yadosa ne-traffic yakhona bese ufika uprincess sekalele mos and igama lakagela kusinguprincess nethi ukuthi mina ngimbiza ngoma iprincess igama lakhe ngunkuthazo niyabazi mos ukuthi abantwana abancane balala fast njani imoto yangavele ihambe speed 20 lapha kuthule ukuthi idubona ngayisekalile lapha vane ngibone ngomshana mara umshana manje sekayakhula mfana sesikhona uhamba sofika ePitori lo kahlahlamela fast bese sisiye Witbank lapha mangithi hla ngibona i-Rich Point Hotel yes singizwile bathi abantu bayaphela lana neda ngazi baphela baqedwa kahle kahle bekumele khe ngikhambe ngikubuza lapha ngithi hey ngizwa abantu bayaphela ngapha kanti baqedwa yini mara msho basho ukuthi imali yaphela yongakuduri ukuthi ikomki nawe uyazibonela musifrom ngaphandle ukuthi kuhle lana kufana nalike Southern evane uye kuyini bhadala 350 ngoba ntshontshenene nomuntu ukazibani banyana hey umshana canwich yamungena phakathi inside in the mall mfana sahlika nokuhlika lapha yena sekame ngaphandle ayi niyambona ukuthi uchepe njani namuhla ngithi ayiboy ushaya i360 lapha bathathe mfana ushaya i-Tiken suit sengiyazibuza masingena lapha ukuthi iphi restaurant esingayikiyo but asina choice vele kumele siye spare cause kunezinto zokudlala for abantwana lapha niyazi mos ukuthi umshana uthanda imisherere awu marugele muhleke mfana ngamapompom umpekeni ukuthi anjani yes sangazi ukuthi unenhlanhla doro nebhadi na mara kubo makoko bekasaphila angabe vele umshaye ngitayitayi enzima kakhulu abadlali-ke abantu bakudala niyabazi ngiyanazi kuma comment inzabe niconclude niduye kumama kagelgel lona ke uye umalumekazi kamshana kanti idololo next abantu abahlezi babukela ama-vlog ba-updated bayamazi ugel ukuthi uba hayi no lo mntwana lona ngathi uzohlakanipha esikolweni yongese sede ijof one sikakwazi ukukhrayanisha kangaka nangoke sekaluma ama-cry wasespace jojo hey man khafula wena ene kahle kahle le phepha leli bebalilethela umshana ukuthi adrowe lapha mara umshana was nowhere to be found mfanthize mangibheka lapha escreenini nangiyalapha phakathi ubhizi uyadlala ihlakaniphile-ke iteknoloji yakule spena lesi baba nanoma nihlezi lapha nidla niyakhona ubukela abantwana beni babhizi bayidla lapha ngaze ngakhumbula le TV lena se-Shoprite wayengathi i-Shoprite esanayo lawo ma-TV sakhumbula la ma-TV lawo ase-Shoprite mawuphuma lapha ama-security bawabukela wona amara ama-security wase-Shoprite shem sewabhizi ngeslip kuphela and ayikho into esimoshela isikhathi njenga lento leni yokucheckisa islip lapha emnyango masikhuluma isiciniso lento lo yayisebenzi uyobheka kanjani izinto ezingaphansi ukuthi yini nani shuthi kahle kahle masifika lapha mesichithela amatroli phansi bacale babale from scratch cause lena yenzeka kayikho awu naku sengihlangana namafenzi wami lapha i-couple of the day kanti bobani laba bathi abantu bangaba nomntwana bayahlukana yini lena aba bantu abasha bayathandana it's so nice manje ugelgela kadlali uyafobela kena mfana ukudla kwange kuzokuceda na amara mina ngizomncedisa lapha emachipsini lamabhola la uzawadla yi-1 futhi mina kahle kahle izinto ezinamafutha ngisazidle nginesifika nezibona ngizela amasalata namagwakhamo lokwenyama lokungiphathela i-pitbull marisona ukuba i-pitbull yongese every time masizikhipha sonke endlini uyasala yi-1 borek enhle kuvela yikho i-restaurant anakuthiwa uyakhona ukuza nenja yakho mangabe khona guys ngicela nicommenteni igama lakhona fast lapha awungeke phela bafethu nali-pitbull yadeserve kushayela umoya ayabona lento leni ukuthi ama-restaurant akanawo ama-toilet phakathi emamoli yamore ngese manje umshana uthi uphethe isisu sekumele sihambe nge-distance ede kakhulu just nje ukuthi kuye-toilet kuphela hayi bafethu ngicela niyenzeni plan awungeke and uyangicaka ukuthi wayengaceli mamakho ukuthi amkhaphe e-toilet abhizi acelana nami phela mina nginaye umntwana olingana nomshana yes senabantwana abalingana nomshana bayanukisa lana ubhizi ngame amabhomu anzima kakhulu jojojo and bengicala ungene kula ma-toilet la afaka umzali nabantwana lapha emall yes sayamore ukuthi usahlezi nomntwana akho kungene nomunye lapha naye ashaya amabhomu wakhe phela ngithize mangisakakisa umshana lapha kwafika omunye naye yoyo kwabawe bekungathi banomshana baku-competition yokudubulisa amabhomu mfana ngiyantshela bekumabhomu waserussia konje yini le country linebilwa nerussia yana bekadubula njalo khala botwer pom and hayi ukuthi ngibhaya sori njani mara umshana uwinile mfana kule competition yamabhomu bekashaya esinye mfana ubona amavula ibhamuza lana emuva egcwele umoya ukuthi ithini bekakhiqiza lezo-ke hayi no kusho khona ukuthi abasebenzi basespare bacomplaine kwazwakala mfana the few past years phela bebacula ngomlomo manje vele sokuyi-speaker ne-iPad yabona kuba umshana bekangekho ngale play era mfana ngiyantshela bekukhala athi le iPad lena yakhe plus yakhe bekayikhohlwe nokuyikhohlwa manje-ke ugelgel uyacakeka ukuthi labantu abarasako bayenzani mara fast ugcine seka-adjustile ukuthi wamostana bangiculela i-happy birthday nangu ushaya nezandla naye lapha fast yaphela kanjalo-ke i-birthday celebration it was time to go home i-birthday celebration elandelako maye yi-pitbull ngicela ngicaleni maye ngiseveni amashumi for ukumthengela ama-gift